Haka kertengok pa badau kun badau mensim bakuit amen. Kadlai tarik ubnai April kasngi utrai slatlai. Kajing pule na ka kitab u Isaya na ithu lupa. Utrai ublei ulaai hanga ya uthlit no hikai. Kna mangandup nang banshan dagaktin ya ubathaj. Man laka step ukursiu upen kendit ya kasyukor jonga. Pansngap kum kito kibasya hikai. Utrai ublei ulapli ya kasyukor jonga. Ngam syem pen ngam syem phai dadin. Ngalap pensya daka ingdong ya kibasyo yanga. Badda kingap ya kito kibaput ya u nyutumo jonga. Ngam syem tap ya laka khmat na kajing le rain bad kajing bentiu. Naba utrai ublei uyarap yanga ngam syem syayong. Kumta ngalapen ya laka khmat kum umau syamok. Bad ngatip bangan nomsya le rain. Kaktien jong utrai ngis ngangu ya ublei. Nakasam kebaar kanambar nurus pa kanai penriu. Kajing pule na kasithi jong Paulus sya kinong Philippi. La udon kajing long blei syem da angnut than ban pen I ba uyarangkat bat ublei. Pen ban ula pen suda yalade da kabashim ya kajing long brau balakha hakadur briu. Ula pau kum ubriu bat kumta ula pen rit yalade da kabako ngu hadu kajing yap halor kading pnakeng.
Nakane kadaw ublay ulakan tiu ya u, barula ay ha u kakerteng kabahalor ki kerteng baro. Kumta ha kakerteng ujisu kakok siu baro kandem krup. Kajong ki bahabneng, kajong ki bahaga kendeu. Bat kajong ki bahapo ka kendeu. Bat man uthlit unpla, na kabenta kaburom ublay ukpa ba ujisu kris ulong ukenrat. Kaktian jong utray, ngis ngangu ya ublay. Kaji shashitom utray jungi ujisu kris katkum ulukas. Haba kapor kalapoy, ujisu lasyong bam barki apostol. Ulaong haki. Ngalatrang hir ban bam ringkat bat pi, yakane kapaska, shwa ban sha shitom. Naba nga ong hapi, nganam bam shu yaka hado bang lapendep yaka hakahima ublay. Te ujisu lasyim yakakuri. Ula aingu ya ublay bad ulaong. To shim yakane bato yasam para mapi. Ngaya thu api, banganam di shu na uso jong dingwan, hado bandawan kahima ublay. Nang ta ula shim ya ukpu, ula aingu ya ublay ula kriya. Bad ula ay haki u daong. Kane kalong kamet jonga, ya kabang la IT na kabenta jong pi. Tule yakane ban kinmao yanga. Kumjuru, endala labam, ula ay haki yakakuri u daong. Kane kakuri kalong ka jutang bathamay, hagas nam jonga, ya kaba en sapin mi na kabenta jong pi. Henry, bet, kakti jong uta ubande no yanga, kadon bat nga hakami. Ukun ubriu unyap, kumba ublay ularay. Henry, kordit ya uta ubriu ubashet kala ya u. Te kilasdang ban yakali paramaki. Mano naki ubat le yakane. Lami kajing yasait hapadengi senran. Mano naki ubakrautam. Ujisu laong haki. Kisim kene kaperte kile try kle halor ki briu la jong. Bat ya kinong sinshar la khot kinong le bha jong pait ba. Henry, bat pi kam de ban long kumne. Pin ban uba kraw tam na preng jong pi uday ban long ubarit tam bat unong yalam uday ban long kum ushakri. Manu uba kam kraw hato uta uba shong bam ne uta uba shakri ya u. Klempep uta uba shong bam. Henry nga hapreng jong pi nga long kum uta uba shakri. Mapi pilaya sya bat nga hagijing tenjo jo nga baro. Te kumta nga ay pi yakata ka borsin syar ba ukpa jo nga ula ay hanga. Ha kahima jo nga pinbam pindi ha kamit jo nga. Bat pinsyong halor kiket ban bishar ya kikat arjat Israel. A Simon Simon, token mau ba usoy tan ulawat lat bantay ya pi baro kumya ukew. Henry, ngaladway na kabenta jong pi ko Simon, baga jinget jong pi kan nam troin. Pi pat, enda piwan pai biang syanga, topin scam yala ki para. U Petrus ula juba. Gotray, ngalakloy ban late ringkat bat me, shapatok, ne ban yapru. Ujisu la paiktin. Go Petrus, nga ong hapi, shwaba usiar unkin I mentakas ni, pinsan len lai sin ba pi ito yanga. Te ujisu la ong haki. Men ba nga la pa ya pi klem saipan, klem pla ne klem juti, hato pila kerdo ay. Kila juba. Ay ru em. Ujisu la ong haki. Henry menta, jar ubadon saipan ne kapla, uday ban raya ka. Jar ubam dan ka white lam, uday ban de yala ka sopti ban thiet yaka. Naba nga ong hapi, ka jingtho ka baong. Lanyaw ya ulang, bat kiriw dakat. Kaday ban urlong hanga. Namar, kat kabala tho syapang jonga, kaday ban jia. Ki senran kila ong. Go kenrat, pej hangne don artali ki white lam. Ujisu ula juba. Kalabiang.
U Jesu ulami na kanong ba badulale. Kumba ujule sha ulom olim. Kisinran ru kila late ringkat batu. Enda ulapoy hakata gajaka ula ong haki. Tuyadway ba pinamngat hagajing penshoy. Nang ta ula late no naki kumba shipda mau. Badula duway da ka ba dem kho siu ula ong. Kopa lada memon to shem no yakane ka khuri nanga. Penban kumba ngamon Henry kumba memon. U angel na breng ula pau ha u bat ula pentingen yu u. Ha ka jing pisa ka ba kraw ula duway kham shikhem. Kas eb jong u kalahab ha khandeu kum ka jing jaw snam. Enda ula ying na ka ba duway ula let phai sha ki simran jong u bala shem ba ki yo thia da ka jing snyau si te ula ong haki. Balay piyo tiya. Ke joy patudway ba pinamngat hagajing penshoy. U Jesu udang kren haba ulawan poy urang ba. U Judas uwe naki khat armut ulayalam yaki bar ulawan shaw Jesu bando yu u Henry u Jesu ula ong ha u. Takabodo mo ko Judas medeno ya ukun ubriu. Haba kisinran kibaya don bar u Jesu kila yo i ya kabanjia kila ong. Ko kan rat ngin pom da ka white lam. Uwe naki ulapam ya u shakri jong u lengdo rangba. Baru la mat ya ka shkur jong u Henry u Jesu la ong. Kenno U Jesu ulakta ya ka shkor uta u briu baru la pan ko yu u. Nangta u Jesu la ong haki rangba lingdo. Haki rangba jong kinong up temple. Bat haki temen kisan kibaya wan hangta ban kem yu u. kum ya udakat pilayami balaki white lam bat kiding tili. Haba man kasi ngaladon bat pi haka temple. Pim sham kta kti yanga. Henry kanega day ka por jong pi. La job ka jingdum. Kila kem ya u Jesu bat kila ring yu u sha ying jong u lengdo rangba. U Petrus ulabud yu u na jngai. Lasliu ding hapding pelau bat u Petrus uladon lang bat kito ki ba shong taver yaka. Kawe ka shikri kalayo i yu u ba u shong ha ka jing shai ke ding. Kala pe shine yu u bat kala ong. Uneru uladon ringkat bat u. Henry u Petrus ulalen. Kong ngam itu yu u. Haden shipang uwe u briu layo i yu u bat ula ong. Piru uwe na tidu. U Petrus pat ula jubam. Ba ngam day. Kumba shi kenta hadin sa uwe pat ula kren da tibha. Omdan jing artatien ba une ubri ulayadon bat u namar uru ulong unong Galilea. U Petrus ula phaiktin. Ko lok ngam tip ayu pikren. Te kumta hi kadba udang kren. Usier ula ken i. U kenrat ula phai bat ula pe shan ya u Petrus. Bat u Petrus ula kenmau ya kiktin jo u try ba ula ong. Shua ba usier unken i menta kasngi. Lai sen pinlen yanga. U Petrus ula mi shabar bat ula yam ktang. Ki rangba ki ba ya ab ya u Jesu. Ki la rki ben bat ki la sho ya u. Ki la thab matla ya u bat ki la kli ya u. Haong mano basho yame. Bat kila leben ya u harukom. Endala shai ki temen kisan ki rangba lingdo bat ki start ain ki la ya kendu lang. Bat la wan ya lam ya u Jesu sha kadorba chongki ki la kli ya u. Haya tu ingi sha medei umesaya. U Jesu ula jubam.
ladanga ya thu ya phi phin nom nget yanga baladanga kli a ya phi phin om juba henry na do minta ukhun ubriu un sa shong ha ka khat ka mon jong ublei badan bor baro nangta ki kia ong baro te mede ukhun ublei ujisu ula juba ha ot kade kumba phi ong kila ya ong Ngidang dan kam sakhi ayushu ngi la yo sneu na kashintul jong uhi kiba ya lang baro kila yeng joy but kila ya lam ya ujisu sha upelatus but hangta kila sedang ban mudui yu nila la ba uneu briu ulap penbaji ya ka jat ka kanja jongki ukhang ban siu khajna ha u kaisar barula khot yala de umesa ya usim te upelatus ulakli yu sha melong usim jong ki ju ujisu laphaiktin ha ot ngalong kumba phi ong upelatus ulaong haki rangba lingdo bat ki patba ngam shem daw a ban pen rem ye une ubriu henry kilayai ban ting e upen ki uwen ya kibriu keleng ka judia da ka jing hikai jung u ulas dang hakalilia bat menta ulawan sashane naba upelatus ulayo snyao yakene ulakli te une ubriu ude unong kalileya utang shutip ba ujisu udei nakathain ba sinshar uherod ulapha ya usha uherod ubaladon ha jerusalem hagata kapor uherod ulasnyau bha shikadei haba ulayo I ya ujisu namar ulayo snyau shaphang jo u bar ulakwa banyo I yu ulakermen banyo I ba ujisu ule kampla kumta uherod ulakli bun ijinkli ya ujisu henry ujisu omshim jubab wat shikentin kirangbaling do bat kistat ain kila yeyeng kila mudui ting yu uherod ba kishipai jong u kila rkheben ya ujisu ba kila le bijot yu kila penkup yu daga jain thaba nangta ki sapha biang yu sha upelatus ha kata gasmi uherod bar upelatus kila klalok menshua kila yashun tlong mulo tlong sieng upelatus ulakhot lang yakirang baling do yaki temen kisan bat yaki patba bar ula ong haki phi lawan yalam ye une ubriu shanga bat phi ong hanam upen ki wen yo pai ba ngala to kit hakma jong phi bat ngam lap sabut ba ulale ya kaba phi mudu yo lemne u herod hiru une ubriu shem le ai kaba ude banyam te endala sempat ngan pelai no yo patba baro ula kerkai penyap yo pelai hangi ya ubarabas ya ubarabas laset habendi namar ba ula penki win ha kanong ba namar kaji penyap briu upelatus ulakwa ban pelai ya ujisu kumta ula kren biang hakipat ba kinepat kila ya perta sa narpna ya upelatus ulaong haki hakabalai sin te ulale kam dakai ayu ngam lap ai ba ude banyam ngan pha sempat yu nangta ngan pelai no henry kila nang kham perta jam badei ban sanarpna yu
but ya kaching perta jongki kila job. Kumta upilatus ularai banle ya ujisu kumba kipan. Ula pela ya ubriu ba kilapan ba ubriu ubalasha set bendi namar kaching pen khiwin bar kaching pen ya briu ya ujisu pan ula IT no ha ka mon jongki. Kilaya lamno ya ujisu, kad ba kidang let, kilaya kendo ya way ubriu, ubakirteng usimon nakirini, ubadang wan pai na bri, kilabat ya kilatin rong ha ya kading naban ba na din ujisu. Upad ba belin ulaya but ya ujisu, hapreng jongki, ladon kato kat ningut ki kentay ki balanyar, bat yam briu ya ujisu ula pai shaki, bat ula ong. Ko kenthe Jerusalem, wat ya yam nama jonga, Henry nakapantay ladehi, bat ki kun la jong. Naba kisngi kin poi, haba ki briu kin ong. Don gok ki balang ki kenthe ki bom shem kha, bat ki bom shem ai bun. Ha kata ka por ki briu kin ya ong, ha ki lomba, to hap halo jongi, bat ha ki lomrit, to tap yagni. Na balada le ya ukum kine ki e, haba uding udang im, ayu kan long, haba ula terkong. Kilaya lam sa arngot kidakat, ba en penyap lang bat ujisu. Haba kilapoy hagajaga balakot maloy kle, kila sa na pnaya ujisu hangta. Bat ki arngot kidakat, uwe siya kamon, bat uwe siya kadiang. Ujisu ulaong. Kopa, tomap yaki, kimtip yakaba kile. Kilaya sam ya ki janjang da kabaya kalay nusit. Kipad ba, kila shuyeng petgay. Kad ba kinong sinsyar kiyar ke ben ya Ula pen im ya ki wei pan, to un pen im ya lada ulong umesaya, uba lajit jong ublay. Kishipayru kilar ke ben ya Kila wan bat kila terwa ha kasirka bat kila ong. To pelai lada melong usim kiju. Ya kine kiktin la tho haneng jong Une ulong usim kiju. Uwe na kidakat ubalasdin hangta, ulatim ben ya Om day mame umesaya, to pelai bat yangi. Uta uwe pad udakat ulamaya uong. Pim ting ya ublay, ngilong hapo kaju kajing penrem, ngi shisha da kabahok, namar ngilayo kumba dawa kajing le jongi. Henry une umshem le sniu AA. Te ulakirpad ya ujisu. Tu kan mau ya nga kujisu, enda me poi hala kahima. Ujisu ulaong ha Ngan yathu yipi, mendagasngi, pindon ringkad bat nga ha paradise. Kalalong antat kat arbaje habakasngi kalasenge banting shan. Bat gajingdop kalatap ya karibaro kaway hado lai baje. Kaperda jong temple kalakat wak na pedeng. Ujisu ulaperta da kasur bajam. Kopa, hakikti jong me, nga aiti yala ka mensim. Maria ongkumne udgut mensim. Urang ba shispa ulayo ya kabalajia ba ulayo yaro ya ublay da kabaong. Da shisha, ulalong ubriu ubahong. Haba kipad ba kilaya lum hang taban pet kilayo ya kabalajia. Kilalet pai shayeng da kabatit ya lakasyadem. Baro kilay ito ya ujisu bat kikintay kibalaya bud ya na Galilaya kilayang kampaji ban pet ya kine ki ay. Ladon uwe ubriu ubakirteng Joseph nagashnong Arimathea hari Judea. Ulalong ubriu babha bat bahok ubadang kmi lenti ya gajingwan kahima ublay. Ladaw lalong udkot jong gador bar
Siam menjur ya karai ba gajing le jongki. Ula let ya kmat u Pilatus ba ula pan ya kamet u Jisu. Te ula pen hiar ya kamet jong u. Ula spine da gajan linen ba ula bo ha gajing tep ka ba la klong ha u mau siang. Gajing tep ba pat judan pindan kam. Kala long ka sngi tho ding bat ka sabat kala jan sedang. Ki kintei ki balaya but ya u Jisu na Galilea. Ki la let lang bat u Joseph bat ki la yo i ya kata gajing tep bat kumno la bo ya kamet u Jisu. Nang ta ki la let pai shayim bat ki la pen kre ya ki musla bat i gajing pen sle na ka benta kamet jong u. Ha ka sabat ki la shong sngi kumba la hukum ka an. Ka gospel jong utrai. Ka jiro ime ku Chris.